Karbi Anglong Autonomous Council Primary Education Department Officer Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aridengpen Bolero Agari Keron Bokajan along KSA Leadership Training ke Paman Chokihola English LP School along Special Health Camp KB. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Pangkem Bortoman la Mojiona Dua Chandon Pen Jolari Kengi Sukat Iri Kengi Sukat Timi Harja Haibang Sap Nipon Bom La Pasa Tipijan Bang Kolas Yakonon Kacien Tulu Clardak Pen Kachini Japan Troxy Highway Hini Trop Hopo Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Kardom KAL Adap Abirta long pen ilisami mirin hansepi KAL Abirtang ton pen arjuik tha. Kedam tang preni phai inquiry ni Karbi Anglong Autonomous Council ahong chataya long adapor phai kresia por malom Karbi Anglong Autonomous Council Primary Education Department Officer Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang arideng pen bolero agari kipi pajerpon Karbi Anglong attogano along pen quality education ke wan thekje aphan mang ponse Karbi Anglong Autonomous Council alo Primary Education Department Officer Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangarideng pipa jerpon Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Pherangke Atumaphan nangke pachini dona tengke Karbi Anglong ke inglong hawar pina laso pena jok officer atum methanga sai kache claim ke joy ki ji lapen loke charlia hem along ka humri dam pen asai mo misen pen prabjin pen ke pachun pa mi thekji aphansi bangso asai dengpon lo Kiching siya phongke bolero humpli officer bangpli atuma phansi pipa jerponlo lapen non ke wang jilang aningkanang bong kadto kawe officer atuma phan anta kipi pachetang eji aphan mathapon lo pusi ningje pon loke charliao somar atuma phan mesen pen non ke wang jilang apor hut pen mesen asatlang ang thek lapen loke charlia nat ke paprang dun thek je aphan officer atu mithang asai ka cheklem I ji aphansi bangso asai dengpon lo pusi ningje pon পাহাৰৰ এৰিয়া বেছি আছে হিলছ এৰিয়া বেছি আছে গতিকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক স্কুলৰ ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে ব্লক প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ কাৰণে আমি এটা এখন বলেৰো গাড়ী দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেক স্কুল ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে এখন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত আমি বলেৰো গাড়ী দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা বছৰৰ পৰা গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি স্কুল আছে West Karbi Anglong East Karbi Anglong যাতে স্কুল ভিজিট কৰি ইন্সপেক্টৰবিলাকে স্কুল ভিজিট কৰি তাত কি অভাৱ অভিযোগ সেইবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বেলেগ জিলাৰ নিচিনা যাতে আগবাঢ়ে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাক আমি যান বাহন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইটো আমি দিছোঁ Bangso Amaya long EM Education in Charge Richard Tok Bipen Chenglok Kedoan EM MEC Lapen Education Department along Klembang Phu Bang Phiatum Chetong Donsi Bangso Amay Misen Pen Pachun Pon News Report Karbi Anglong Live Creation of autonomous state under Article 244A by peaceful democratic process thrive what happy responsi kedamtang preniphai inquiry ni anelo porphai krehini ra achitim apor pen Karbi Students Association Bokajan District Committee atum kachepatir pipon arnisia pharman KSA Bokajan District Committee angkang ke parlo kedo anangbong leadership training Bokajan Mini Stadium holalong ke paman pon Karbi Students Association Bokajan District Committee amai phu Raju Ingleng pen kachepahem phu pon amai long kache tongdun aluhi atuma chunbang de soiteron pensi pachini ponlo aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongpa KSA 3P amai phu Thompson Rongpi Thanpare Laichaning Leng Sumit Timung Jirsong Teron lapen KSA along arpuke do atum che tongdun si RDP don Lapen puthot mayalong laso leadership training athipi alam chunbang pensi clardak pen than ponlo
Maya long chitong dun aluhi sarpo Karbiang Autonomous Council EM Surjo rong parpen lam theki jai ponke Karbi Students Association atum Article 244A Autonomous State aputhak pinyar ni anta tingnip ni pinpen claim bomb apot kachoro pajir ponlo KSA 3P amai phu Thomson rong pi penta KSA atum kido thipen khaya phan ki claim ke dam pi pon pami nangji lapen ahok pet alam si kai ke ta rada phan than ponangji lapen alang lipen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hanga phan kachoro pajir alam the alang li henlo ke cheng si KSA atuma phan ke matha pen KSA sai hem ki kim ponji aphan kuti sia tangka ke panong pi pon apot choro pon lapen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang alang li henlo kai ke mata hemprek alam lapen japet jahoy kacherai kom alam kaning jever abang phulo maya long apor pen apor ahut lai chaning leng lapen kaprek KSA unit pen chitong dunatum pen lun lapen ke kan hai huita paklang ponsi riso nimso tama phan aning parung ponlo kijutsi KSA BDC mai phura juing leng penta KSA atum drugs ki chopen ki khang don nangji akenang sot alam klartak pen than pajir mi pon lapen chun bang de soiteron pen ka chitong dunatum phan kachuro pajir ponsi mai mi sen pen pachun pon natum kado kavi phastami ma Karbiang long kilang arat to phastami aprangsi kalbi lo chale song ahin pen kado bajalo niltum pini kalbi lo chale song Bokojan district committee pen labangso leadership training kibinang kok alam thege lapson hello je Karbiang long stami student atum padang ti non owe kimi ariso ijatum lokachali aprangsi thek vek nangji lapen lokachali ave polodang te khais tamilatum jirai kom thekte lapen pirthe along competition along lidun ne ji posi pini lahai education na puthak netum pinang kithe giding no pen netum pini jingwai ponlo aprang ki wangji phan anso se lokachali ke paprang dun je phan padang te Karbiang long sami hemprek long lelang lasi hemprek ki palong dab je phan lasi pini ahok pet pen jingwai pon Bokajan pen ananterang Karbiang long live Nilibra Mesi constituency ke parlo ke damtang trainee inquiry ni ada por phai kepen Chokiohola English LP School along special health camp ki bi pon Pirthe munit ok an lechu positami ke sojong si do polote ke choki junta ningarong avideji Lason si ke damtang trainee inquiry ni Chokiohola English LP School along special health camp ajamek ke deng ponji aphan ada por phai ke ba por pen EM surjo rong parahin pen ingpu ponlo Laso hot ke chitong dun nili BLCC chairman Vinson Ronghang abarim MEC Samson Tiso Chokiohola BPHC Dr. Tenzing Engti Philemon Milik Chokiohola Thana Maipu Elison Timung Chokiohola English LP School Principal P Narjari lapen ongdung lo chaliamu mar lapen rongara ratumta chitong dun Labangso special health camp kapaman ponang kokke Chiklojon thompe nipong ablok tina long aphan kapanong pi sangpi maratum oso ka chopathe hut kisung ke phojok ploji aphan ason oso ka chopathe oso philia hut kicho kijun kedo ke thak arona tang kachini ne pen nangana sangpi maratum ke oso mahang ke pathe ka hut oso kireng un e atu penang andu laso kisung pen kapajok ji aphan si lapusona sai deng ponlo Labangso mai long kaddu kawe bang pharo isi so se oso ka chopathe bom sang bimara tuma phan mi sen ben silang pon long lo Labangso hut ason ki so tuma phan silang pon thu EM surjo rong phara hin pen kaning je pon ke non ke wangji prabjin pen nile palong mi sen pen medical idea hem ki kim pon ji aphan siding pon da pu puta EM a hin pen than pon Hawaralong si Chikola MPS BPSC Lok Public Health Center hin pani si special health camp tu la chiklo yon wang padunai hala blok tinong padunai pulo la si chengsi ono chiklo thom ki chok lo bon ho ki chengsi manga blok padulo phi Bokajan blok lo non dak ni blok lo bangso health camp ba do ke kenang sot pen ke la pregnant mother la pen hala child si sumarso 0 to 5 la basata tung kusama kithi mortality rate do pula bangso all India la sorry put long do sorry put bang Assam bang
klang de lo ko Assam long lang tholo ko Karbi Anglong lo mangsi lo mangso mortality rate infant mortality rate plus la mother so mortality rate kido lo la so joini si also government of Assam pen isia ko special health camp padunai so alam the nang pale lo la sia block tin padupon la pini gedak ni block under lo ni so block PSC la so pen si padupon lo lalu hada bangke la sumar chupathe asar pi tumpan la bangso kiso kelang penceng lo kalang tumpan aja kawar sai dipondo la pregnant ese ka tumpan tangka ke ron lason bondi tangka ke pido lason isa be tangka ke pido lason do pen la so pinir dak health care molong kapre kiso ke langin da wang nei polo wa fix tabe isi kapre kam do sai do pokbon te eye specialist no bang nangi cancer detection early detection na sonda ke bang do pen kapre do ke cheng ko ke tapi ni da bang lahe tunang li de logon stame la daglo la kongdung bangke la pregnant mothers tumhan na so sumar shupati tumhan so ke langi war sai lo ba si awareness asun si da padukono Choki hula pen Sonjit Kro Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Kedam tang preniphai inquiry ni ada por phai kreisi apor malom langhin constituency ke parlo jaipong pathu akla malong langhin constituency VDC lapen jaipong lems chairman akimia tuma phan karcho amai kedeng pon labang so mai long em bili mohan khaklari sitami chitongdun kedam tang ningkan kep sosia prang penta langhin constituency longge karbia khai ke arpu ke thiaman ke longdun depin lang bon sitami pining aningkan pen ke kopai ke mia jok langhin constituency VDC chairman laki ili karbia khai bir sing timung aphansi arpu pekponlo lapuson se langhin constituency VDC chairman bir sing timung pensitami bangso mai long Karbi Anglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang lapente langhin constituency EM Bili Mohan Khaklari aphanta akachoro pi bajer ponlo lapen halapu jaipong lems chairman Hemari Teron hin pensitami kaddu kave araraphan akiro pipon Jaipongore খেলপথাৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা পিএছৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে স্পেচিয়েলি আমাৰ লাংহিন কি কয় জাইপং মাৰ্কেটিং লেমছৰ মানে নতুন চেয়াৰমেনক আৰু লগতে আমাৰ লাংহিন PDCৰ চেয়াৰমেনক আৰু লগতে মোক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আজি এই মিটিংটো অনুষ্ঠান হৈছিল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰাই আৰু আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিবোৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকে আগতে লগ পাইছিল যদিও তেনেকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱা নাছিল আজি কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে আমাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আজি হস্পিটেল আছে 20 বেডৰ হস্পিটেল এই হস্পিটেলটো ভাল কৰিব লাগে ৰিপেয়াৰিং কাম অলপ চলি আছে মই সেইটোও চাইছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ আগতে পৰহিদিনাখন মই আহিছিলোঁ জল জীৱন মিছনৰ আমাৰ জাইপং যিটো নেকি ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ অধীনত জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি আছে মই সেই কামটোও সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ঠিকাদাৰক আৰু লগতে মোৰো lapen bangso mai long banging koiso si APHLC Congress lapen ASDC asong penta BJP asong along chipa ogduna tumtami do pusi birta long pon itu ini pasal banta nili ada pasal sini ladak jitulah Jaipong Patsua Klamlong so karcho amai ki pipon longlok labangke nili ningarong tiglo pende suri akadom pajiri akai Tuliram Rohang CM Sarapan pende nili tum natala inconsistency EM Bilimon Khaklari Sarapan alang tim nilikang honpen niliphan lapuson BDC chairman nangiti materada phan nilitum lang inconsistency ang gang tialar panangke panang awal sana dipon nilin pen suri akadom pajiri langhin pen sarpang ring tikathar Karbi Anglong live kedamtang preniphai inquiry ni lakha inquiry si Borjan constituency delegated PWD inspection Bangloa dung along Karbi Farmers Association pen chipatir piponsi loom house mate Rimir Weaving Center asahem kimi kangpu pon bangso mai long kachetong dun aluhiaman pen Madhuram Lekthe EM Karbi Anglong Autonomous Council in charge handloom and textile Borjan VDC Sonaram Singnar BLC CMI Phu Bokajan LA Mongol Singh Hanse KFA TDP Amai Phu Mohan Be Kongchun Bang Amorjit Timung KFA Dila Head Branch Amai Phu Konmani Teron Kongchun Bang Jiten Phangchu Beristarson Milik Junior Assistant Handloom Textile Department Lapen Kolom Singh Terang Demonstration Handloom and Textile Department atum Anchetong Dunsi Mayadi Pidunlo
Bangso sahem kimi em madhuram lekthe hin pensi honjeng ke er kangti pensi ingpu ponlo Bangso maya long em madhuram lekthe prabjin pen hon tin bani la pen therang satami nang pipon poputa ningje pon la pen prabjin pen bangso Rimir Weaving Center Council along registered dunji aphanta thantekang Bangso hot Karbi Farmers Association hin pentami memorandum ate kachuning rialo pajirdu Dilai pen bijoy rongpi Karbing long lai Pinia Adap Abirta ke lapuansi kang tonik long